Panjshir tu te in zain Sipai ule keima ni lam ni lovin YouTube lama thil chiang lo o maniang ni zan khan chanchin kan ti chuak theita mi lo maya in mi ngai na thiam na kanan ngen chewa chu wangin nimin lama chanchin ti chuak kan tum tak kha voina kan ti chuak theita chawani anga in kanan ti chuak mayanga October ni kuwa ami angin min lo ngai thak sak theu don nia tun tumpo Myanmar chanchin langsar zual kan thlir hole don nia October ni riat nimin khan Chin state marlam falam khopuya terrorist Sipai tele police ten mikhualanin ti cheka in pakhata tangin cheng nuai li an lak sak ni in falam CDM supporter page chuan nimin tlai khan atar langa Asia lo le hle mai news masalama kan soita kan kokong zo Sipai motor rual kal zel chu nimin khan kalemi wan luta October ni kwa tukin khan kalemi watangin teng panile motor som pathum an chuak ti ani a then kha chuan motor hi som palinga lai angte in an soya chomadar som pakhat vel khan tai ngen khothlen ma dewa CDF lamin an lo lam bun ta nge ya ma se social media lama alan dan chuan civil mi khwalzin veivak tele Sipai motor te hi in nai tak taka an oma wangin le khwalzin veivak an om deuh renga wangin CDF lam hian civil mi te ngai to in duangin an ti hlei thei talo nia soyani a apoi ngot mai kan ti don nge pathian rem ruata ngai photila tunang huna CDF le PDF ten nun na thapa ramta na tanan lak em la ya mani pumpur na tur mai ngai tua va hi ching lo sela du om ngot mai diktak chuan chin mi te hi defense force lama an la niam ber ati theyanga tu huat hu ni su sela ramta na in pumpek ngam mang silo a in pengam te malak na dal zonga lo khosak kwal vel hi chu ti to mi alo turani thanem ngayana a kan bei seina kanan bel hlekani chu social media lama an soidan chuan heng motor te hian tidim laman pana kong laka kho om na cholin an thil nei eile in turte an chu sak mai zel ni in an soi boka amaro chu hei hi thu chianga ni chi empty kan confirm thei ri chi lovani hetianga terrorist Sipai an motor rual ne na Chin state laman pan hi CNA camp Victoria camp lak tuma thok chuak anga soi an nia hemi thua hian Dr. Lian mung sakhong chuan hetiang hian a soi tunlai hi terrorist lam chuan min be tumin ma an ron normeka nizan khan minong hlana motor somnga le pasari zet Sipai zasari zeta tam chu kalimewa an riak ta a voina Chin state lampanin Victoria camp lak tumin an ron thok chuak ta a hei hi kan hnung kar masalama tang khan an thil ti tum hi kan threlok dai to minong hlana hian Chin mi hi min zuam riau maya ol sam te min ne mai tumin CNF CNA te chu ral thuam pon nei hleinem alo ti to khania ma se minong hlana hian a riat mi alo Chin nam pum puin chakna kan nei a oma Chin mi te hian pathian nung engkim ti thayarin chanin ral kan bo thina ni ti hi a hello chu wangin angam phot chuan lo chho nge ro se atiani pulian mong sakhong chuan a soi chhun zoma kan nam pum pui hian kan zam chiat mai lova lungrual taka kan be chuan menong hlain te mai hian min hne don lo chu kan chin nam pum pui hian hria ila tong trai na I hlan molang u tun hi in lungrual hun tak chuani kan pi le pu te khan tuna min ong hlana aya ral rel thiam le ral thuam nei thazok Japan ral an lo ma chon to a English hopo an lo do to an lo ma chona an lo kap to Asia khomol puipo latu Japan le English ho kha kan pu te khan an lo kap to a keini huna an ni aya nep zok minong hlana Sipai te kan ma chona kan kap venge bokang nena kan chan theinan chu pathian hena kan hlanang atiani hetianga Chin state mar lamzara Sipai terrorist anin chopmek la hian chimlam paletwa township huam chunga CNA nam Sipai tele terrorist Sipai te anin kap na sale hle nia soi ani bok Sakain region wetlet township Yuanan khobula maitel tower chu tukindar ni vel khanan hal chele a
mala tu tenan soidan chuan Wedlet Township huam chunga hian tawar som anti chetoni tin heng tawar anti chiat siam that tum te chu an dim lo hle tur thuan soibok tukin khan mongyua khopuya police motor ding lai chu mongyua rangers group 10 bominan voma thile hliam tuaran om ninan soiboka Sakain region Myong Township chunga Chawyit police camp chu tukindar nga vel khan MS PDF 27 Revolution Forces tele mun ranga PDF pol te tang rualin an bei bokani chotia an bei lai chuan chung u township atanga Myong Township lamakal terrorist sipai ronin chop bel te motor pahni po an lo bom le boka sipai thizat hi an soi chiang thei mai lova an thi nem hle turanga yani tin Chawyit police ke ma thizat po hi an soi thei mai lova voin chon dar thum vel khan terrorist lam chuan ruang an thiar na sahle ti ani Sakain region tho Dipeyin Township Sainpin khua ongtapin khua le pakan yua kho inkara voin chommadar som pakhat vel khan terrorist sipai kiyakal te chu bom manga be an ni boka helama omten khitit media nena an soidan chuan terrorist sipai mi som ni vel chu an thinge yang an tiani Dipeyin lama hian terrorist ruang atlunem tapoka sipai council po hian jet thlona mangin voithum lai mai sipaya da bel niasoi ani bok mongyua khopuya hian voin khan dalan ninge yangai zo sign anti chu mongyua heroes group 10 anda thabokani makui le chin state in rina so township khuchong khwa tanga kal chuak ta terrorist sipai tele PDF te inkara nizandar sari vel khan indona chuaka so PDF ten ral thuam liana an ka masak nuwa terrorist lampo hian ral thuam lianin an ka veni nimina helama indona hian terrorist lammi panga aya tlem lo an thia midang som chuang in tliam an tuar bok ni in so PDF lam chuan an soi pakule sakain baka Myanmaram chung mun tin maya terrorist dona akal chhozela terrorist te hian lambun an tok mol tamai nizandar som vel khan paku region tongu khopuya sipai motor an bom le a tukindar lipel fel vel po khan rengun le mandalay lam kalna check gate an bei le boka hemetum hian police liam tuaran om nolani voin chommadar som vel khan than tapin township a chau khwa le yuatri khomi mi somnga lai mai chu sipai nan man ve thunga an hnung khira an hruaita nesoi ani bok Makui region Pakhuku Township Wetpo khua aveng lal umin e tenu pa po nimin khanan lo sul ho chu miain PDF tenan lo beya veng lal chu athia an nuero hliam tuarina omani heti hian Makui region Sakain region le Chin state lam hi minong hlana sipai te hian bei pui thak antuma helam hi ngor taka chui angai chodon ni ina lange October ninga khan Mandalay khopuya oil phur tengki chunga ral thuam engemaw zat silai le amu bom nen lam an mana apoi le khop mai hei hi terrorist lam chuan KIA te siam ni nan soya an man tam khop mai silai rifle zani silai zang deuh chi som ni silai mu a na zakua som nga le pali le silai mu sing thum le sang ni le zaruk le som li bom somret le pakua an man sakani terrorist laminan changta dai maya awi om khop mai heng ral thuam te hi rakhain lama thon tur anga soi ani nge nimin khan Mandalay mahaong mi lama po generation Z power GZP anti polten tower anti chele bok Mandalay region mataya khopui lu na check geta nithum liam ta khan tuition pe azir tir na thok thin ku tengzo anti chu terrorist sipai te nan lo man to a October ni kwa tukin khan la main khodaya aruangan pai ni in la main khomi te chuan an soyani ku tengzo hi kum som thum le pangami lek alania October ni rukhan mataya cheggeta an manani ama hi mataya khopui chhuwa lama demonstration huai hotu ber niangai ania CDM siam tu te tran pui thin tu ni in an ngai boka terrorist laminan ho hle ni
fapa pakhat le fanu pakhat anei to nimin tlai dar rukvel khan Mandalay Chianmya ta se township lama venglal pakhat u yin wi nan ti kumsom rukmi chu tu ti hriat lovin an lo kap hlum ve bok mun tina venglal anin nu do thuan soi zela tho ngam chi po ni chia to lova Rangoon region Khayan township pa po venglal somli le pali anin nuk dok le ta nge ni in helam mi te hian an soyani Karen state Kokari township pa Dono waterfall chevela October ni kwa tukindar sari vel khan KNLA nam sipai tele terrorist sipai te anin ka pa terrorist lammi pathuman thi nimina tang khan KNLA brigade 6 omna lama hian terrorist sipai an lut toa tukin khan anin kap tange nge ni tin tukin ve khan southeastern commander kumong monga zin kong veng tura security thok tu tele DKBA te chu kokari khopui bula anin kap boka chuta chuan sipai panga an thi bok terrorist sipai lam hi an chana chezel boka an sual thei viu maya civil mi le mi lo pon thliar du manglo Karen ni state Demosu township mel rukhuwa anti an buai na pakhat kha khami khomi te zinga pahni ral tlan te chu khuwa a ei in la turin an kal le a van doi thak takin sipai nan lo man khera an in ko mu turin an hruaya a upazok u cho hei nan ti chu sipai nan kap hluma chuti laivel tak chuan KNDF veivak tenen anin nang chingta hlova lua hliam tuar anaw zok chu an chan chuak theita ni in KNDF lam chuan an soya KNDF sipai ten anin kol mekani Karen ni lampo an tha an ti chak zela voin khan Karen ni army KA nam sipai training batch som sari le pakhat na te chuan hlotling takin an training an zo fel le ta a training khar na program tluang takin an mangani ti hian minong hlana do tu tur hi ramchum muntina an pung chho zelani Karen ni state Phabun township kama mong khopuya terrorist lamin veng lalatana an ruat utan ong po tukindar riat le minute som ni panga khan voili silaya ka ani a an ka na hmuna aboral ngalani voin chomhadar kwale dar som pakhat inkar khan Kachin state Indo chi mun maingnong khopula KIA battalion som ni le parukna sipai kem lama terrorist lam chuan jet fighterin voithum lai mai boman thak ni in KIA lam chuan an soya thlona hian nam sipai te kem tak chu fu talova a chevel khuami te chu an hlau thong hle ni nan soibok Sian state marlam mungku le lasu te ni rota MNDAA kukan nam sipai tele terrorist sipai te anin kap boka an chanchin chiang taka hriatala nilo sian lam hi anin dayanyang marlama terrorist an dawlain chim lama chuan nam sipai ne in chal ve te anin kap bokani tanin tari lama hi chuan voin lam hi indo thoma dai le dewa ma se ta yet chong township a so phua khwa a piuso tri pol member terrorist lamin silayan hum tir mi pahni u ong sing le u mong ji an ti chuan papakhat ku ne pu nan ti chu manan tuma an man thei mai lo wangin anu pui le afanu kum ni mi an manani sipai lam tang te reng hian lainat nan nei lova no pang le pang lo po hi an soi ngai meu lovani EU lamin NUG an thlop tak thu kha kan soi to a hei hi Myanmar Spring Revolution ta na beitu te tan chuan thulom om takani ma se poi mo ber European Union point an ti ngei tur chu sipai council chakna an sum lak lu na ber dan cha hi ni a hei hi an ti thei tak takangem sipai sum nar ber oil le petroleum lama an sum don na dan cha sak tur thu hi nimin pia an ro rel na khan lungrual takin an soi ngei maya chuti rualin ataka ken pe na man lak tak takatul thu Burma campaign UK an director Mark Farmaner chona soya European Union in zom khom dan le an ro rel dan han en hian ram khat nilo na chu thil hi by force taka hanti a thei bik lova an thutluk na zong hi lo theilovin an zom vek turani ti dan an nei bik chuang lova
hei hi an chak lo na pakhat chu ni chu wangin European Union member ram tin te hne na ma la to lo turangin na a oma chu chu ram tinin an zom thei chuwin Myanmar chung chang an thutluk na hi a hlo tling theyang ti in tuna friends rama ommek Myanmar mi te in hlom khoma foreign policy lama mo phurna la tu ku thin choluin an ti chuan soibok Myanmar ram chunga foreign company te din mun hi ader thong ve sot ta hlea warranty an nei mu mal lo wangin an malak na hi an ngai tu non le angai ta sanction kan tuar thayang ti in an omange hlep kherlovin kan chuak mayang ti thlan tur chini an nei ani ram dang hian ram buai da na zirin man lak zelarin oma ram chunga mon na thlen tak tak ma chuan ram dang hian an malak du dan an so son arin om to lo hle lelama chuan European Union member ram then khat hian Sipai Council chunga hremna economic sanction an kalpui tak tak hi an du chialo ni na langa hei hi Burma campaign UK an director Mark Farman ra thlir dan chi aponi French sarkar hian NUG pomta kan tia tun ma tang khan French sarkar hi Sipai Council oil le petroleum lama rek na siam tur daudal tu ber ani thina achan po French company lian pakhat total anti in Myanmar ram chunga investment siamin French sarkar in a hlok pui ve em wangani chu wangin French sarkar chuan atir lampo khan banking system lamtele thil dang danga hrem na lek asoi moi ta thina ni adot le chuan German hi ni vele a German sarkar po hi Sipai Council rek tul ti lem lo ani vele tho Burma campaign UK lam hi an du tho velu tuk te po nianga ton haya Britain le US lamin sanction an siam bel te po kha du angin ala chak tok lo lu tuka ma an lak tur angin an la chak theilo an tiani ton hai khan US Senate point Sipai Council sumnar rek dan tur ruam man na an siam lea engemon an zel don ni nimin October ni riat nia thil thlengtlang pui NUG lamin an chin chia dan chuan ramchung mun som ni le pakua PDF ten terrorist Sipai an beya terrorist Sipai som nga velan thiani voina te hian engzat tak thile angmo ramchung mi puite anlai nat omin terrorist Sipai ten an lu chil na lam chu an thei view zelmaya ma se ramchung mun tina terrorist te hian beyan tok na sahle a voina po hian an thile teu ngei narin om AAPP laminan soidan chuan revolution thariat chetatlin nu hian terrorist council in civil mi tha hi mi sang khat le za le somruk an tling to a he data hi an chin chia thei za ta niya ataka chuan hei a hian atam hle theiani an ti ni ole tun tuma Myanmar chanchin langsar zual kanan ti chhuwa thei chu khati zong kha ani le ta a thlir tu te na top thlengamen thlir sak le wangin in chunga kan lo me